Pamirsa, ia diastun nanin Sabah, tambis ring samian wewidangan ring Bali sampun ngeranjing sasih panas. Indike inucap anutin saking pengamatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG wilayah 3 Denpasar. Saking kalidase zona musim zom ring wilayah Bali wenten siongola zom sampun ngeranjing sasi panes miwah siki zom durung ngeranjing. Siki widangan inucap magenah ring Karangasem sisi klot utawi zom sama 3.3. Saking BBMKG wilayah 3 Denpasar ngaptiang mangdane bages sani mepai ketan sida waspada ring potensi kekeringan sanit sida ketampenin. Manut Koordinator Bidang Data dan Informasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG wilayah 3 Denpasar Inyoman Gede Wirajaya kekeringan meteorologis inggih punika kahanan kering ring wewidangan antuk periode tertentu sangkaning curah hujan sani kirang utawi sasi panes saning lantur. Kahanan punika madrebe nilai variabel langkungan utawi ringsor ambang batas utawi sida ngomocolang keselamatan jiwa tur artebrane. Ketarkayang ring ketiga wewidangan ring kalih kabupaten berpotensi kekeringan meteorologis ritat kala pengrauh sasih panas. Kali wewidangan inucap ngeranjing kategori waspada inggih punika Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, saha Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Yening selain saking per titik pos hujan kantos tanggal 10 Juni warsani mangkin wenten 16 titik pos hujan sani sampun ngeranjing sasih panas. Wenten asiki pos hujan sane terindikasi sane ngeranjing sasi panes inggih punika pos Kemenuh. Raris malih lalima pos hujan sane durung ngeranjing sasi panes inggih punika Luhut Singaraja Cempage Kawan Sahaduda. Wirajaya ngawewen wewidangan sane ngeranjing kategori waspada santukan kuentenan hari tanpa hujan pinih kidik selikur rahina. Perkiraan probabilitas curah hujan dasarian kirang saking kali dase milimeter utawi dasarian peluang langkungan pitung dase persen utawi nilai indeks curah hujan terstandarisasi pantaraning siki kantos min siki koma petang dase sieu. Dani talengap tiang majang kramani mangdani waspada potensi kekeringan ring wilayah Bali tur stata anutin informasi BMKG anutin peringatan dini cuaca utawi iklim ekstrim dan pos nguningayang.